Kidney stone akiso kelong lok ajok kidney ke hinodak ji angdeng along sido. Bangso ajok kiso that I hem tun atum pen kiso kachilang ji aphan pura KAAC CEM Dr. Tuliram rong hang lapen tim karbe anglong aphan kirap kacho hangpon. Lakha Krisir Kep Dhonsari MSC constituency ke parlo dipua rong supi pen kilometer ke thom an ba ke hilo hidi sajer Solomon rong pia rong amikar. Samson taru kidam tang surihini rengko rahini aningkan pen kidney stone akiso kecholong lok ajok kido anakia dat pen si jilang ilu. Pon tanon pon takiso abang ke memerek ajok ning ke menai abang pu ke AAC CEM Dr. Tuliram rong hangapan kiso kechelang itu ji apan pura kirap kacho hang pon tu. Halapu kiso dat abang pu Samson taro achor sang pi salin terang pi pen pirang ke thengno nang kapachini du na tengke kidam tang surihini rengko rahini aningkan kidney stone akiso kelong lok ajok kiso jilang pon bomsi a kidney pen arlong sitame ulai long lok. Pon ta puthot kiso thudet ajok puthon Difu Medical College and Hospital along Sichilang Jia Panchi Pontulu. Ponda kiso abang aprang pen non kebat big ajok Difu Medical College and Hospital along ke un elu. Guwahati Medical College and Hospital along le Chipontunon Pusi River Pidedlo. Ponda kiso dada hemton atumakia dat keduri pen ajok Guwahati Medical College and Hospital along ka Chipon Jia Pan kisik sak thidum akisung dukok ajok puthot Samson taro aphan amithang hemalong si Chipontu dedlo. Lasi kiso dat Samson taro achor sangpi salin tirang pi lapen kiso dat Samson taro adona rabat tumpen puthot si kachilang iji aphan pura karbia khaya kisung along karjap dun verabang pu mate ning ke menaya bang pu KAAC CEM Tuliram rong hang lapen Dr. MSC Dilituma Hasnu ampar taviti si chairperson sangpi miso tirang pia tuma panta kirap kachohang pon. Lapen nang rabek pupusi kiso dat ahema sormate achor sangpi salin tirang pi pen ning ke thepen kirap chudeng ji aphan chong ampar da komane bang pu bang pi jong sining ke me pen kirap dun chini ke hang bang do polute econ number 404565828876 IFC code SBI N0001170 along lo ikni. News report Karbi Anglong TV9 News. Liha masar so alam arjini ulo 2022 aning kan semi person iglo lasi ako arlong muthom pulo sta imusi ulai ik chotlo lasi ako muthom chido thuk ikko lasi ke nitum ako juna cheklo lom 15 tarik ani nitum dikar an dam lo bonta ada report pen ini an bunai lap lo stame bunai lap pen aku ada doktor tum sar tum pen un ladak un pusi tum anang thanun iklo he ma aku riyar tum kadawa we pen chirung pen ni tum Catholic hospital long pon iklo adak pon pen aku adak same la person se problem the ik o jalo kidney abang si hinu ik rem lo pe jalo he aki thude ik o lo pe jalo ke person sitame person hinu da jalo ke pipe same thon dam lo aprang dam pen pipe thon dam lo la pen ke pipe thon dam pen same ako hopta hini do dam tha pe jalo he ke hopta hini hemang chi do lo la pen ako nitum 14 ani wa ingoi pulo ni tum 14 ani dam iglo he ke 14 ani dam pen ke sartum ako operation room palut et aja et pens ala tum pulo operation no tinir peni do o pe yalo ma si operation no da ayalo asi ni tum sartum long sami dam lo CM sar long sami dam lo ta hala kuni phansi la lang ri ke do no phansi chingki dun tha ya le masi nang chingki don lo muha hospital long nang thon ikbo hospital long wang pu lo man tame ni tum chong hong ik pik lo la pen phone sa mi lo le ta nang receive wang ikbo pinap dik pa ma di wang ikidet
ke ako tumi apor hala inu tabang kunang kuri ya le paisa ke hala tum CM sarpen hala inu tabang ka bang avidet aposi ni di phansi paisa sen thap pasinangi pu ya lo ma apoisa ke do suri photrok velo pusamin pusini tumanang pu le ni tumang dalan ves tame to biji dawai phanang ke dori pu ya lo amasia ko phi alang ni tum aning stam ako ni tum pun kuri thulo ke nang pothai atlo yale amat ke dawa por ni libang lang dam lo amat 2000 vet ke 2000 vet paisa ke to bhara si pipo ma mate si chilang ma dor ke mati son si siam sarhan si me chuning ri lo itum sung pik lo pase so agisung men ke jo hi phana lang phan si to war chulang iglo nang le tum kurane akhe lo mate dak dikhu kana long ga flex tam me ka chelang dam ji pu ka matha do ikma ni tumhan medical college pen ke ni tumhan ke dake un elo pulo hati che ponno pisi ni tumhan ang pui jale he ke ni tum ta tangka paisa we mati amasi tum hadani pon igelo puya lo ma la puria tum pen pu sikai sini paroi sini la pu chirung pen ni tum daksi un chit po te parison po pulo bonsta me parison un e puya lo ke non bang ke ko dak pen se me ko non dimapur mate go hati lom an hala di PA punene pilone a pot la so pot sami kuri dam nang lang la so a pot kuri dam det si an si ladak aja sami la so ki su lang iji pusi sar tum penang pu dun kenang pu dun iglo samli tum hada an ke dami phan sami tangkai sikai sita ve la si kamatha iglok lo la si ni tum longli ni anta ni tum che padoi ik et son si dolo la si wana ki sung pen ki jok longia phan CM sar han si to war chui lang iglo alang di hi tum phan ne rap vek tha pusi alang li tum alang li phan chuning ri iglo nang le tum kitam tang 2022 pen pini an ka chelang ang kong wan ba tang kadam ik hi tum aprang 2022 ning kan ke medical college long ke 35 an si dam lo la pen non ki dam tang dak pining abang kala ko thiling hospital long ke chilang hor bang ke nitum kadu ka ve ke 58 ne ke 68 ne ke le lo hasil ni tumbang ko non alang ni phansi ko ni tumari deng tangka videt posi alang ni phansi nang ke rap ji phansi alang ni phan tawar cholang ilo ala tilu tuma emisi nang le tum marong ke kudak iklo ni tumarong ke dak hidis rong karbong si non ke dos tame hidis sajio long si ni tumi ka chiduk dun na pen di sajio long si ni tum votar hai hus tame ni tum dak si silam dun iglo la si dak pen si tum lu seme jok idun lo si namang ke la dak homosti long ke do IEM tum phan seme chuning ri lo lang tum same matin same nang kirai phansi chuning ri lo pne niso terang pi phan same chuning ri lo alang di same nang kerabi phan se chuning ri lo la pen alang dak CIEM MSc Dhansuri MEC tilu tuma hasnu phan same chuning ri lo alang ni same tangka poisa pen jitum social media atumpen kachingki ke thanji phan labang somai ki phan angkok lamthe apo hello lapen ko piposi phan angkok ma pulo tangte inut korte kaching hon korte samson taro alang li rong lake dak rong klarbong homson rong piarong ame karlo asi nili bangke ame hai iglo nili abangke nili homustike nili ke hokpeke singason tami alang li phan nili ongsar pupen joksi nili sitame piniar ni anbang ke hopta ke thom an choklo alang phan kiso ka cherap dun je phansi nili tami thanga rong mithanga hemarit mithanga havar hadak pen chi usi nili pini ladak alang li tum hem tu nong si do bomla ripon ma polutang te alang li kisung abang ke mane aso
ki bihek akisung gali ke thedung akisung labang so kisung ke lahan lo alang li kidney stone si ke long labang so kidney stone ke do pena jok alang li a problem akisung the u an lo so kisung ke the ko on ma pulu tang the doctor tum peni li tum chingki chi thanun pimelo la pen hadak soimel catholic hospital along si alang li tum phan pon lo ke cheng siang ko bang ke alang li tum catholic hospital dam de ang ko pen sitame dak difu medical college along chilang damik si hadak pen ke un ilo punang referred lo Guwahati la si Guwahati stame ponun idelo pipod ma pulotang ke alang itum akhia dat sitame kabidet penajok la pen kisung pik penajok la pen ison bang problem ke thedung ke lahan lo nahok le chiponji pustame non ako non sarkar tumbang ke isi kiso ke chilang ipana varsa rata tumhan ki pido Ayushman card pohadi sitame alang le tumbang ke non pusitame ration card abang ji sumardun lo pusitame long lela hala so ration card rola ting pensi Ayushman card along ji la si alang tum hala so ration card along le dalang ma si pinia ni alang tum Ayushman card long ne dalo la si hadak ki Catholic hospital along dili tum ke chilang dam hosta doctor tum pen hadak tum nanang pudun lo nani tum la Ayushman card ke do vek nangi porlo palam senang pudun lo bon sitame hala bangke non bangke kupulang ma abitang de lo alang li akisung bangke arlong muthom si dokok lo lapu ar e asat na thu imulo la pen pu arvina thu la kidney long si dokok lo kidney long si muni dak form de lo la sila so kidney long ke form bangke effect ping lo kidney phan la sila so kidney phan ko son si ke effect ma pulutang ke doctor amen sitameni li akur sitameni li parno idat po ja Catholic hospital long alang li tanang cherabdun maraksar la pente miliksar alang le tumbang hini si labang so alang tumbang hini phan sini li la alang li la pisena phan ko sona problema mate ko son be si unjima pu chingki ki than lo sila so hot la so por hot alang li tum miliksar pen miliksar ahin pen li phanang ke thana bangke kidney problem pik ano la so kidney bangke kidney ang bong long si kimen la so ar long aphan kidney phan effect pik an lo la si la so ka effect ko son ma pulutang te la kidney ar lo long si kimen ang bob bang proya la ke doctor ni li phanang peklang alam la ang bob bang proglo la si ku pi po si atene ke do oma la pente kang ton te det ma pulutang te hala kidney long ki thu hedi hala bang so ki thu pot do kok ama si la so atene bangke intonun edelo la si ako 14 15 arni bang lasi non bang alang ni kisung pik penajok kachepijok je phansi kado we bor ilo nilitong apuriar do ansitami un anpen nilitum ta chirap chitodun lo bonsitame nilitum ta un idelo lasi alang ni kisung pik pen ki jok je phan ke non tangka maha pen kali pulo tangte un idet po lasi tangka maha sitame alang litum avidet dure pik thepik an pinak aposi lasi non nilihin pen isi kachuning ri kang tung bang ke lahan lo non karbiang long autonomous council ki khibom mate ke chari pon bom nili council along kachepem pu pon mate karbiang long autonomous council long ake hai sar tuliram ronghang alang li phan sitame nilihin pen chuning ri ingtung la pen chuning ri lo alang li phan labang so kisung la pen labang so kisu pen ipajok dun plot je pha la si alang li phan si nilihin pen chuning ri dun lo la pen te ladak rong klarbong la ke dhonsuri homusti si puri lo dhonsuri homusti IM tilutuma hasnu la pen puthot VDC chairman nisuterang pi alang litum aphan sitami nilihin pen hoi sitami chuning rilo lasi alang li phan non kewang ji pina bangke dressing dam thunang ji Catholic hospital long la pen 28 arni bangke doctor ako alang litum phanang phathulo 28 arni bangke halaso arni hot a decision ke kosone sitami ako alang li phan DTPA scan po halabang so ta claim dam nang ji dak lake dimapul si dam nang ji pusini litum phanang pudo DTPA scan lapen hala kidney aphan sitami latum check up nangi pulo a kidney hino labloma mante hino et elang ma labang so check nangi check up nangi pulo labang so check up ke longji bangke Guwahati si po nangi lapen te lata patient pon den nangi pusi nilitum phan pu lasi a process ding olo lasi la ana process ke ding bong pentangka pusas tami nang oji lasi
DTP scan la pen hala kidney hala Guwahati long selang dam ji la hai anta khoros nang kok lo la pen dak Catholic hospital long ka chelang je phan anta khoros the dung ji la si la hai ki sung pen ke pajok je phan Karbi Anglong Autonomous Council ki ja tu ma phan stamin nilhin pen chuniri dun lo alang le tum phan akerap pidun tha pusi nilhin pen ke chuniri dun lo la si kadowe alang le tum aputhak long la hai ki sung pen ke pajok pona pena jok alang tum puthak le an su se anam herjume le pedu thuna la sinili lam thela pan sing ton pon ko lo kaldo